Turakwakiriye mu gihugu cyacu cy'i Burundi. Murakoze cyane Imana y'umugisha. Zagenze gutiriya mu kirere nkuko wabibonye. Mu kirere yameze neza gusa nyine ntiyabahoroshe abateye ubwoba. Mu kirere abateye ubwoba ariko kandi twagize urugendo rwiza. Imana yabanye natwe. Cyane muzo mutubwira amakuru twese turahashika ariko natwe tuzobashika tuzobwira abandi. Umugabo umwe nimba ari umugabo ariko ni umugabo ngo bamurashe mu nda abaza babo se umuntu barashe mu nda azapfa ryari aramubwira ngo itonde urireberaho kubera ko bakura nawe rero ndaho menye uko kubwira amakuru ariko nawe uzabyumva kuko uzayigendamo cyane kabisa aya makuru azoba aremereye cyane. Ndibaza si ijyambere wabushitse muri kino gihugu ryo bari nka kabiri cyangwa gatatu ashobora kuba ari inshuro none ya gatanu numva igihugu kabisa cyo hano no hirya hagenda cyane kabisa. Twishimye cyane kubona hano ariko twari tuzi ikikuzanye. Yego tukuzi mu murimo w'Imana ivuga butumwa cyaye kuririmba tukuzi mu mashusho media babwira abantu barimo kudukurikirana igikorwa nyamukuru kigushikije hano. Murakoze cyane n'ubundi nta kindi cyanzanye n'ivuga butumwa kuko niwo murimo wacu. Dufite igiterane cya ministere yitwa Le Prix de Sichard kiyowe n'umugabo bita Evangeliste Jean Paul ndetse n'umufasha we Chantal ariko kikazabera mu itorero rya KDP. Aho ngaho niyo kizabera igiterane guhera ejo kugeza ku cyumweru tuzaba turi kumwe n'abatumirwa benshi abaririmbyi n'abacuranzi ndetse n'abavuga butumwa. Rero abantu bose turabararikira kuza n'ubundi kugira ngo tuzabane dukomeze tugubwe neza. Murakoze. Yego turishimye cyane natwe kuza kuri TV yacu. Nta nakabonye kako kanta ariko sinabasha gutahura. Nabonye ko umuntu uvuze umuvuga butumwa afite yindi rangi. Nimba ari umuzungu nimba ari umuki. Ni umuzungu. Watekereje gute kuzana umuzungu kandi nambona nawe dusa gutya gikara. Imana nizi bikora. Imana nizi bikora. Ifite uko ibigenza igahuza nyine abantu batandukanye kugira ngo barushirizeho kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana niyo bikoze n'urugendo rurerure cyane. Uburyo twamenyanye n'ubundi nafata umwanya munini wo kubisobanura ariko mu magambo magufiya ni umugambi w'Imana wo guhuza abatavukana mu ndimwe cyangwa se mu bihugu bimwe n'abadafite uruhu nk'ubwo dufite rutandukanye ikabahuriza kugira ngo ubwami bwayo bwamamare mu isi cyane. Akabisa kira kintu ikintu cyiza cyane kandi akaba ari na couple nziza ikunzwe hano mu Burundi ko natwe Hello guys bakunzi ba AGEZE ni Maisha TV twaramukije aho muri mwese twabwiye twaramutse bivanye naho muri hano urimo kundeba naho uri hariya kandi ukazobera komande utunde dukenewe ikiza cyane kabisa kandi natwe bitwara icya mega tugasaba namukabitwemera n'abandi babikoze nawe
cyane abantu benshi muramuzi ahatandukanye bahita umucano bigenda bitandukanye zo mu mashengero ntabwo tumuzi so rero mubane natwe tugiye kumutega tumubereke yishikiye ahantu akaje kudutera KUBer igitaramo cyiza kirimo abazungu abirabura abahindi abarabu abaki bose nawe wewe nawe uzohabe uzabari live streaming uzamukurikirana neza rero murakoze cyane mukomeze natwe tubaye ikaze cyane n'igihe twaba tudakora tubaye I'm so sorry komeza kuduhanga basi tugiye tugaruke n'akazi kari katurutse kataturutse kuri twebwe ariko byaratunganye byose kugira aho utateye inkunga wowe ujya tubatera inkunga tuzogenda tubatera kabisa wowe uranga unakemera iyo couple iri hano yashigikira bikagenda neza bimeze neza cyane ndipanze zokura kama mbaya rero hirya waruzi kandi karaye barakoze neza bo stop kwa kanga katara kifente kari ni kare hano mubari akwavi